Sikubingelele kama kupastor ithandeni ufike okubalini ufanele sicela kuwena ukuthi ke kulelo uthi inamba uyisenza umumela lethale kuswekuseni la 5 ntambama kuphela inamba uyisemsa kuphela kuma calls awungathaphi awungisendela ama SMSs uNkulunkulu akakulondeke ibusise kona konke okwenzayo sibheka la ubonga duma endumbonga ndumo uthi ke unjani baba kuchazana ukuthi uphupho umuntu wakini ogulayo sekupheleke esekhuluphele masinyane okay he's dreaming of I don't know if he's a man but let me say uphupha ke la umuntu wakubogulayo usekhuluphele muhle nake singakusho number 1 kuyenzeka uma uphupha umuntu ogulayo kube uphawu hluma ekhuluphele kosenje lusho ukuthi kungenzeka kumele ungalahli ithemba angase lo muntu alulame futhi aphile impilo enhle futhi ende nethokozisayo amahubo 41:3 uJehova ke uyakumphasa ecansini egula wena ke uyakuguqula ukhokho lwakhe eguleni wakhe kanti ke number 2 kwesinye isikhathi uma umuntu uphupha umuntu ogulayo kuba uphawu oluhluma ekhuluphele osuke lusho ukuthi kungenzeka ukuthi nganje umnxusele kuNkulunkulu uzolulama athola ithuba lesibili lokuphila 3 ngokujwayelekile kodwa uma uphupha umuntu ogulayo kuyaye kube uphawu olubi uma ekhuluphele olusho kungenzeka lo muntu usendleleni uselibangise kwelamathongo futhi uzophenduka nje ithongo elihle ngekudala uyabona futhi sizohamba 4 futhi uma uphupha umuntu ogulayo kuyaba uphawu kuba uphawu luhle nje uma esikhuluphele osiyonje likhomba lo muntu kungenzeka usezivumile izono namacala kuNkulunkulu futhi usexolelwe wathethelelwa noma ke uselucelile uxolo edalweni zalwamukela futhi wahlambuluka futhi usekulungela ukuphumula ngokuthula so uyayibona ngabe uthi uzolulama ngabe ukuthi ufuna umkhulekele elulama be right umlungisele into zakhe abe sharp kodwa kujwayelekile suke ezohamba kodwa futhi uma umuntu esemuhle umbona esemusha nje vele uyagula kukhomba lo muntu ngabe uthi usethethelelwa izono zakhe noma usehlambulukile edalweni zakhe siyabonga uNkulunkulu akakulonda kusise awuvama umusa